Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshweni bingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Nanamuhla bafowethu angihambi ngedwa ngihamba naye umkhulu uNtombela uMahlobo. Sizophilisa abantu, sizolekelela abantu. Mkhulu Mahlobo asikubingelele sikwamukele kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Baba, Niyaphila kodwa mkhulu? Siyaphila, siyabingelela kubabukele emakhaya. Kuyintokozo ukuthi siphinde futhi sibe nawe khehle likhulu. Inhloso enkulu ukulekelela abantu. Baba, Yabona Mahlobo engikubizele kona namhlanje. Kunomuntu Mahlobo othola ukuthi igceke la kubo alilungile. Uma igceke lingalungile kuba izinto eziningi ezenza ukuthi igceke lingalungi. Uyena umkhulu mhlambe ozongena ngokwesipiliyoni somsebenzi wamakhehla ukuthi yiziphi izinto ake azibone eziba yinkinga ekungcoliseni amagceke abantu. Kodwa mina ngikubizele kona ukuthi kunomuntu othola ukuthi Mahlobo akasayidingi inyanga. Ngesizathu sokuthi inyanga eziningi asisho ukuthi zonke uma zize egcekeni zizolungisa igceke kungabe mhlambe zizokhipha izinto ezithile zifika nezilwane zisebenzisa izilwane. Omunye umuntu uzothi umkhulu Mahlobo uthe akawaphiwa amakhambi mhlambe ekhaya kithi okanye egcekeni lakithi umuntu ofana naye singajabula ukuthi akafika azonyathela ngokwesiphiwo sakhe ngoba abantu esesike sabasebenzisa bafika nezilwane ukuzolungisa bese inkinga iqhubeke phambili. La mkhulu la ngifisa ukuthi siye khona kakhulu. Nanti igceke lomuntu lingcolile. Ungakachazi ukuthi leyo nkinga ilungiswa kanjani. Ngokwesipiliyoni samakhehla mhlawumbe ungakusitshele yini ukuthi yiziphi izinto ezenza igceke libe nezingqinamba eziningi uthola ukuthi ngisho umsamo usuyonakala uthola ukuthi ngisho inhlalo ayiyinhle ngisho impilo yasekhaya ayiphileki kahle. Baba, kubabukeli ngiphinde ngikhuleke endlunkulu ngikhuleke esilweni sakithi indlela mithi yamakhosi. Na kubaphathi bezwe bonke nasemakhosini ohlanga. Baba Mahlobo, into engizoyisho igceke sonke sihleze ihlalweni kunjalo ezayihleli abangaphambi kwethu kunjalo qiniso amakhosi ajwayele ukugcizelela lokhu ukuthi ahleze ihlalweni zoyise kodwa nombani uhleze esihlalweni esasihleze abangaphambi kwakhe kunjalo esokhokho bakhe esoyise emkhulu. Umuzi ke mawuphethwe inkinga nje zomuzi ayiqali namhlanje kunjalo umuzi awulula kangaka ukwakha naba ngaphambili babuthwala umzimba ukuthi izinto uthothi ziyafekezela. Indoda ke iyayithatha isagila ama izinto ezifekezela kunjalo ngokwesintu kunjalo abe ithatha amadoda azala izagila kodwa bese uthola ukuthi abuya nezinto zokweseka umuzi. Uqala umuzi nomuzi kuba nokhamba lwakhona baba. Kube nokhamba la ekhaya uthola ukuthi ukhamba lisiza ukuthi imali la ekhaya lumandla emfuyweni. Usizo olunye sishaya intombi olunye lifake nomuntu ukuthi sishaya induku exakile nje. Olunye lusizo sakhuma izoyisiphihli baba. Yonke lento ibisiza. Eminye imizi uthola ukuthi iyalandelwa ilwane ezithile inyanga yathi mayikwakhela yangakwakhela ukhamba. Yakakhela ngilwane ezithile. Kunjalo. Isilwane nje esijwayelekile esisetshenziswayo otikolosho. Tikolosho uyisilwane esiphilela la siphilela khona ngokwemvelo yaso. Kodwa abantu bahalela lamandla awo bawathatha bazofaka lento ngapha ebantwini. Okuyehambe lento iyiprove ukuthi ibuye ibe nenhliziyo embi ibe nesihluku kubantu ibe nesihluku esibi kubantu. Ikwenzela izinto kodwa ikukhombisa ukuthi nami la ngihleli khona angithandi
nalesilwane ngizothi ngesilungu sisocial usuke usihlukanise nomndeni wezilwane ezinye abantu uthi balanda imfene uthola ukuthi into yabathi mabeyakha mhlambe baxuba bakha nento uthola ukuthi bazoxuba igazi lomuntu nelemfene bese kuphuma isilwane okuthiwa isona esisisekelo sekhaya yonke lento inyanga yokuqala inezinto eyazenza yashiya nezilwane yesibili angiqale nje kukhokho wakho naye unezinyanga ayisebenzisa yonke ngalento igcwele igceke ungelapha lize lishona kunjalo nithi ninenkinga igceke selingcolileke manje kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe inyanga yokuqala yakubethela ngotikolosho wesilisa umthakathi uzovela kuthumela wesifazane lona esilokhuza uzofika uhlale nalo yilo owubethela uhlale nalo ozothatha lo thakatha uyathakatha nalo igcine yahandi labo tikoloshe yinto ezongcolisa igceke umsebenzi ke nguphiwo omunye ukulekelela ukuthi ngoba ama contract lawa kunjalo ngokolimi lesimanje nikubiza ngama contract ngoba nithatha igubhu into zokuphila kunjalo ama contract abevela khona ngiye ke mina isiphiwe ngisiphiwe ngibizeni lama lezi inkontileke ezindala zonke ke si clean zisuke lezi ngikwelekelela ukuthi otikoloshela bake bakhululeke sebekhathele nabo ukuhlala kini mhlambe nani lethi isipoku somlungu umsebenzi lo uyangcolisa igceke kakhulu nento ezifana nemdliwa nemndawo ngiyakubala nje kuya ngokuthi nikubiza kanjani konke lokhu kuyalingcolisa igceke kunjalo izinto nje lezi ke ezilingcolisile igceke mhlambe mkhulu uzohlabela phambili omunye umuntu uzofisa ukwazi mawusabalula izinto ezingcolisa igceke ngalendlela uzofisa ukwazi ukuthi izinto mhlambe ezigqitshiwe zona kuwe kumiseke kanjani ngazi kuba khona into umkhulu uyazibulala noma uyazimba zikhiphe uyazi ngizokutshela into ngayazi angiphikisani nendlela abafowethu abanye abalekelela ngokwelapha basikholwa kuyona ngizosho ukuthi lokho engikukhulumayo kuyindlela ingoni lasenhle libona ngayo mawunokuphikisana nalokho kulungile kuyakusebenzela zonke izinto ezisuke ezilandiwe isuke izofika iphile kunjalo usho ungalanda isihlahla usihlanganise vele usukuzofika ekugcineni usiphilise ukuthi sikwazi noma uzogqiba phansi kuzophila kube into ezosebenza umkhulu ke umkhulu mayefika uyaxoxisana uNkulunkulu ke ngizothi umkhulu lo engihamba naye umkhulu lo umkhulu kamkhulu engihamba naye wangifundisa nokuxoxisana nalezi zinto angiyena umuntu ofika xabane nazo ngoba nani ilandile vele niyazi ukuthi nani ilandile kumnandi ngiphiwe ukuthi noma kuthiwa gqitshwe phansi hayi ukusele phansi kusuke kusele nje ngoba kugqitshile kodwa hayi ukuthi ngathiwa kuyasebenza mase ngixoxisane nakho konke hayi akungihluphi kuya ekuhambe nje akhona okodwa kungihluphayo kulokhu kubuya siye sixoxe nje kahle ngolimo olukahle bese kungena indlela noma ngabe kuthiwa kwakulandwe phi akuhluphi kakhulu ngoba mina ngubuyisela ngononini mhlambe mkhulu usachaza ukuthi igceke ngokwesimo sezinto ezazikade zilandiwe ekhaya nezinye abathakathe ngazo umkhulu yonke leyo nto uyakwazi ukuthi ayilungise ngokwasegcekeni mhlambe la ngifisa ukuya khona uma kuukuthi mhlambe umkhulu usekulungisile lokho kuke kufanele ukuthi mhlambe abantu abadala kwenzakalani ngabantu abadala ngoba isikhathi esiningi ithongo alikwazi ukuhlala nokungcola kungabe mhlambe uma benza lo hlelo lolu baqala phansi bangenisa abantu abadala benze umsebenzi ongenisa abantu abadala noma uma selihlanziwe igceke abantu abadala bayakwazi ukuthi babuyele baqhubeke bahlale hayi abantu abadala mayigcele ke sesilihlanzile bayikhulumele bona mabefuna ukungeniswa bazontshena ukuthi bacela ukungeniswa kodwa nje uma igceke sengihlanzile
niyayenisale nalo kahle igceke lenu lisuke lisosala libuswa abanikazi balo hayi lezi ilwane ekade zikhona nezabathakathi ezisuke ngoba nezabathakathi ifike ihlale nalezi zala ekhaya kunjalo siyaye silinde bona mina ngifike ngigceke ngilihlanze bese ke bazoyisholo bona ukuthi yini abayidinga bo bekhuluma nani futhi abatsheli mina cha mina ngiklina nje ngiqede ngihambe ungena indlela mahlobo omunye umuntu uzothi ngiyamuzwa umkhulu usekhulumile ndiyagceke mina kwavalwa imina owavalwa imina lo abambelethisa isilwane esimonela zonke izinto kwesinye isikhathi mhlambe lo muntu uphupha wenza ucansi kuningi okuyimpawu umuntu okwenzakalayo kuyena uma kuukuthi mhlambe ukhontetile abambelethisa yona ake sithi ke manje nanga umuntu uyena bamvala ke manje ngingakwazi ukuthi mina ngivuleke ngalento abangivala ngayo hayi ngokwesiphiwo ngoba nakho ukusebenza abantu kuyashiyana kunjalo uma ukusebenza abantu kwakho kuyisiphiwo owazalwa naso ngiyokuvula kodwa uma ukuthi yinto oyakhile owayithenga njengoba izinto zenziwa akulula ukuthi ngikuvule mina umuntu ngimxhumanisa nento azalwe nayo makuthiwa indawo wena isiphiwo sakho kusebenza abantu indawo lo sebenzela kuyo niyibiza ngesigodlo isiyavaleka bangivala ngandlela thile mina ngiyofika ngulungisele ilunge bese uqhubeke nawe uqobo kufanele ngulungise mangizoyilungisa nginibhanqe nonke kuzovuleka makuyisiphiwo sakho kodwa lokho kunye ngeke mawungazalwanga nakho uma kuyinto owahamba wayithenga mhlawumbe wayigcaba hayi uma wayigcaba ke ngagezi iyahamba khona omunye sake sabanga naye kwenye indawo sibanga lokho ngakho ukuthi ufake into egcatshwayo no umkhulu Ntombela akakho into engekho kumuntu mina ngakha into wadalwa nayo iyona engifike ngiyilungise ngikuxhumanise nayo lento wadalwa mangiqeda nje ukugeza uzoxhuma ke kulento wadalwa nayo kube sekuqhuma lento oyiphathisiwe uyoyibona lapho uthi ngipha abanye sengilungisa abantu abaningabe engingakutshena bona baningi mayifika umuntu mase ngimlungisile ngizwa ngaye sebuye ethi yiwe mkhulu bafikile abanikazi besikhwama bathi bangiphathisa isikhwama athi bangitshene nemithi okufuna ngiyisebenzise akumina oshoyo ukuthi uzosebenza abantu ngemithi mina ngigezela wena uyobona ngabantu bakho sebevela ukuthi thina into esikuphathise yona leli khasi sifuna lime kanje angeni nje ezintweni eziningi mina mhlambe mkhulu sesizoya ngasemaphethelweni omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi kungabe mhlambe umkhulu uma efika ekhaya egcekeni ezolungisa igceke kungabe mhlambe ekulungiseni kwakhe sike sidinge into mhlambe enomphefumulo noma kufika yena zikhona imbuzi mhlambe kwenzakalani ukuze umuntu nomuntu mhlambe obukayo lo mfanekiso oqoshiwe ozothi mhlambe elwethula udaba ekhaya azi nanokuthi yini ekidingakala mangizolungisa vele sisuke sizo terminate ama contract umphefumulo uyadingakala uyadingakala wembuzi ngiyobe senginiyalela ke mase sixoxisana nomndeni ukuthi nanenye kodwa nje imbuzi iyadingeka isuka izoba khona kodwa kuningi sixoxisana nomndeni lo nenhlelo zonke nanokuthi awukwazi ukungibiza ngifoni ma ngizoza kini uthi hayi ngicela ufike imali ngizoyifaka woza usuke kufanele kusuka abantu baleso sibongo abazofika ekhaya besho ukuthi emnambithu uthi thina sabakambanjwa sizocela umkhulu Ntombela azoselekelela ekhaya kubikwe ngosuku oluthile bese ngiyayake kini noma ungangifakela imali ungibize ngefoni ngizathi sihleli nawe mangaze kufika isithunywa umuntu osuka kini noma uthumela ingane mawubhizi angeke ngikwazi ukufika kini
ngoba kusuke kungezi mina kunjalo umuntu okwazi ukungikhulumela nabanikazi bomuzi nabantu bakini umkhulu Ntombela kunjalo okuyena owangithuma ngiyingane mina akubuze lo mbuzo sesiphetha mkhulu omunye umuntu uyabona uma ekhaya kunento engalungile njengoba kade ubalule ukuthi kuba izilwane umkhulu wayekade landa into yakhe ukhokho njalo njalo kwagcina kuminyana ubendle bekhaya usungigezeleke manje yonke into yaqonda omunye umuntu uzofisa ukwazi omunye mhlawumbe abe nesifiso sokuthi mhlawumbe ngeke legceke sengifisa ukuliqinisa mhlawumbe uke wenze njani uyakwazi yini ukuthi umuntu mhlawumbe igceke uphinde uliqinise ngoba uthola ukuthi ezintweni ezingcolisa igceke akuzona ezazilandwe ezithina kuphela kodwa kukhona nezifakwa abantu kungabe mhlawumbe umkhulu uma esehlanzele uphinda siqinisele yini hayi angithi nje ngokubethela sikhuluma ulimi lutho ukubethela yebo hayi ukubethela angize ngingakwenza kanguthandi yebo nginezathu ke nani khona niyokwazi manibiza umuntu ozobethela umuntu obethelayo ufika shaya imithetho phakathi kwekhaya ukubethela nje hamba nemithetho kunjalo ngizokwenzela isibonelo ukuthi izizathu esenza ngingathanda ukubethela ngizosuke ngivele ngithi kini intothani isonti kaShembe ngisibonele uthi abagcina ngithi gcinani isabatha angifuni ke mina ukuthi nginifunze ngenkani izinto ezinjalo nginihlanzela igceke kuba ngcono kakhulu ukuthi mase lisele nabanikazi bali igceke ngoba mabeke bahlanzwa hayi bayakwazi ukulwa nanento eziqhamukayo ubuhle balokho basuke liphethwe ibona ngokugcwele noma umuntu ezama kodwa abanikazi balo hayi abavuma basuke bephilile ngoba okunye ngifuna ukunidodisa khona ngalokho kwesilwane okuke wathi ukusikaza kuyo lena uyazi ezinye ilwane nithi ziyanihlupha ihambe emakhaya neyazi into kwakweza semakini zayifuyiwe ini ezinye sezafa seyiphila ngokomoya okunye imfene uthola ukuthi yayifuyo umkhulu wakho elala nayo uyizovuka lemfene izofuna ukuzolala lo uthe isilwana sihambe silala nami kanti imfene eyayilala nayo umkhulu wakho vele izokuhlupha ngokwemkhuba ethile ngokwemkhuba yalapho noma uthola ukuthi khona leli bastele bebelakha abantu abagangayo bamixe imfene izale into equba ubuntu nomfene lento mawuyiphupha ebusuku ikulandela uzothi ulandelwa isilwane lento yala ikhaya mhlawumbe umkhulu wakho ayibambe ngayigceke inegazi lenu mhlawumbe imfuyo ngokunjalo lento njoba izombi nilandela nje njoba indoda kuyiyona ubaba kusho ukuthi lemfene akuyona imfene umuntu ngoba izalwa indoda ubaba wayo umuntu ufane mase ngigeza nalento ibugeza ubumfene ngwasemoyeni ibe umuntu bese ubumfene busuke kuyona ngoba egcineni izulu nje mangathiwa iyezulu lomndeni inqonqoze ezulwini labantu ngoba izalwa ubaba wayo umuntu ayinqonqoze ezulwini lemfene isuka okhalweni lomuntu isuka okhalweni lomuntu kodwa kunomkhubo wagilwa yebo mahlobo yavele yajula kakhulu umkhulu ngicabanga ukuthi asiyiphethe lembenge ngoba uyayibona manje ukuthi siqala ukubandala kakhulu kunabantu abaningi ke mahlobo kunezinto ezithi mazindala kunabo bese baziphikise kanti kuhle ukuthi umuntu into uma indala kunaye ayilalele bese ayicubungule abuze kwabaphambili abuze kwabadala asiphethe mahlobo lembenge abantu uma bekudinga asiphinde sicizelele ukuthi uma befonela umkhulu utholakala kuphi indawo umkhulu Ntombela ke usemnambithi la ngikhona mawufika nje edrobheni eMnambithi ku6 km kuseyakhashaville mawuwela nje umfula uMnambithi uyakhwiciza lapha emaFeminines uqhashe ekhaya kwaMkhulu Ntombela uyangazisa mawuze ekhaya ngoba mina kuza abantu abazogeza ekhaya nabo umndeni abafisa ukungibiza bayaxhumana nami ungathumela ku-WhatsApp ngoba kule number u072 8920121 uzoyibona la screenini le u078 uyafona kuyona mawungangithola ubekezele ufike ngimbundo wakho usuqondile siyabonga
mhlambe mkhulu omunye sesiphetha uzofisa ukwazi ukuthi uma mhlambe ngifisa ukuxoxa nomkhulu kuyaxoxeka yini mhlambe ngenze uhlelo ocingweni ngoba mina ngegoli mhlambe umunye weKapa Eastern Cape ufisa kodwa ukuthi axoxe nomkhulu amethulele lenkinga noma kufanele ukuthi azafike ekhaya uyakwazi ukungithola ngocingo kodwa kuyofuneka ubekezele ngingibezwe abanye sebekhala bethi imkhulu kade sikucinga kunjalo so ngiyokucela ukuthi ungibekezelele mawusuku ungangithola ocingweni kodwa ngiyancoma ukuthi ungcono mawuphushe ngoWhatsApp ngoba uWhatsApp nguphendula ebusuku nango1 mangiphapha ngiphendule ngithumele ukuthi hayi ngizwile kanje kodwa ngiyanicela ukuthi odabeni ninaka ukuthi ngidila nokungcola kwekhaya nokungcola komuntu noma ungakumisa kubheke ezantsi ukuthi uhlushwa isichitho noma uthi ekhaya hlushwa isilwane noma hlushwa isithwala esidala noma hlushwa amanzi amnyama munye umbese okwazi izinkani kunjalo umkhonto nje uwodwa ogwazayo ngizofika ngicline igceke makuyinkinga yegceke ngicline umuntu makuyinkinga yomuntu makuyinkinga yemoya khona abantu abaphethwe imimoya ethile bahluphayo nakhona ngiyofika umuntu ngimlungise nakhona naleyo moya leyo emhluphayo noma ingane lokhu nje kukhona ukuthi ingane iyaquleka esikoleni khona ingane ekeziwe iquleke izingafundi kahle nalokho ufika ukulungise nalokho siyabonga mbuke nompunga yesintu asingasageqa amagula ngoba asimuke umkhulu Mahlobo usedla amaningi sakele ukhuluma izinto ezibalekile kakhulu izinto eziwabulalayo amagceke emizi yomkhulu bethu nobaba bethu ayikho into ebaleke njenganokuthi igceke lihlanzeke ngoba makuhlanzeke lona umsamo uyakwazi ukuthi uphile ukhumbuleke ukuthi umkhulu Mahlobo la ekhona udabuka eMnambithi ukubeke kwacaca ukuthi awukwazi ukumfonela ngocingo umtshele ukuthi ucela zokugezela igceke kodwa kufanele nisuke njengomndeni nihambe niye khona kumkhulu uNtombela ukuze nizokwazi ukuthi nizethule bese uyabika ukuthi ke naba abantu abafisa ukuthi sobagezela ini igceke inombolo ke lezi ozibona uzivela escreen sakho ezakhe umkhulu uNtombela uyamthinta kuzona umthinte nango WhatsApp ngoba uyakubalula ukuthi umuntu omatasa kakhulu inombolo le kaMTN ngicabanga ukuthi iyona the ningamshayela kuyona kodwa lena enye iyakwazi ukuthi ingene na WhatsApp asuthathe kumfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga What was that?